Baby torta sastojci za baby tortu, 6 jaja, 6 kašika šećera, 6 kašika brašna. Nadev, 4 jabuke, 2 belanca, 400 g šećera. Za ukrašavanje, žele bombone. Baby torta se priprema na sledeći način. Penasto umutiti žumanca sa šećerom, dodati čvrst sneg od belanaca i na kraju, brašno. Masu sipati u podmazani brašnom posut pleh pa peći na umerenoj temperaturi. U međuvremenu, ispeći jabuke, oljuštiti ih i propasirati. Kada se jabuke potpuno ohlade, umutiti ih sa belancima i šećerom. Tortu preseći na 3 dela i nadenuti pripremljenim kremom, a odozgo ukrasiti žele bombonama. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnoviji recepti, zato nas zapratite.